twaza mu mwaka gwa kabiri kuyihambarara site hamwe n'izindi ndembo mushanje zirumu Arua, Fort Portal, Guru, Mbare n'izindi zikuzibwa ku rugaharengo rwa municipality kuzaharwa city. Eki ni kitebana no mu ntekateka z'ihanga cyete Sustainable Development Goals ezigendereye ku kicirizo kiroto cy'umwaka gw'2040 vision. Konke mpinduko mu ndembezi ziriyo nizirebekera mu rubaje rw'abanyabutegeki abo bateriro bururu bwa nyuma yo kushara muri vision ziriya harengo rwa municipality bonka bari kutebekanisize ndembezi n'ingashitekano kuratsi bakizitegereze. Hati kuzaratungezo nibwo turagire ngo abantu ngombeka speed nabo cyo nibende nguto kutwe tubire tukore nguto 10 buri mwaka ezo kuteka maramu na nenguto nkibiro zo kutera chorus hati mwe no gwitawuni yakureka basite shemeye kwa tukore nguto 20. Question jangu ime kumwe numuze ejo office kapasinga ngu Uganda ekebene capacity ninga kayino ubuyinja bokwijana na cities nchimanyisa sente kwa beno passinga ene city ni jana budget yayo nizo sente zeko bayime mukazireba kumwe no arranginga mwene tugire ngo mbe mutugumsirize mukace tukatuzire ngo nza collectinga revenue kwingana nka 30 billion mbene billion ezo tuzishire. Ahari imbarara site nkendembe zindi obuheereza bwo kuhereza ivyapa bwemerera bwo butagira ngenderwaho nsya kandi obwe na contract z'abakozi zikawayo kare. Wana umanyamu next year muri muza kuzara umwana no planning ngira according. So wabo ta planning ngira ukasanga wabura katanda wakora ki no kuza kusanga ukasanga wadaruka kugira ngo umwana byane nakutaye. Like what is happening? Because they have not planned for the cities, but they were aware. Uturagume government ne yetekateka ntujya kutungeze sente tubase kusyo buhereza bwinji kuri yo mbantu tokaja ngo banze otohosite then oje oronde amateka no banza washita mu watebekanisa site yawe neza kweta okora amateka otebekanisa n'icyo bakweta planning okusite rije kuba obutetebekanisa kirukumara kirebere mbarara site yaguma mu kunyurura mu guhana bambarara district ahakwatirine noyine kukoze sevizimbe byakamukuzi. The historical Mbarara district cannot cease to be. Wachetegereza wajeta Kashara district who will know how kuza kuma taking a responsibility yebyapa bya Ankole district. So okuretaining izina Mbarara district bakani mamanyisa ngo ebyo byona assets and liabilities eziriyo mu mazina ga Mbarara district bigume bige bya Mbarara district. Ona shiwe mwena ho rushango umuntu bakumweta izina ringeri yawe orakre imingo te bintu nebyanje ngo wabira ineri akafa konka bakamba mweta izina azandishana neryawe mwena hatenenye nga nyoni ngira ngo konka government neza kutereza ikirari. Government kabihangira ndembi 15 kandi aharyezi 10 zatandikire gukora ubwo zona hamwe kiri kutebereza bwangu zikabanzetenga billion ziri ku ikomoro 5 zaza kutandika kandi amagombora arashatse nkaganana na zatawon kanso bishata 5 nibiri zahangirweho zikabanu zitebereza kumaraho sente ziri kwingana billion 9 no butonyezo mushanje zaza kutandika. Harrison Kagure, TV West.